Var baş temaşavanên heja îro 27 payîza paşin nîvanê min Azad İbrahîm em ê îro li ser rewşa Rojava bisekirinê. Kek Azad tu bi xêr hatî? Serçava doktor gelek spas. Bacara duduyan em bi hev re derdikevin programê ji ber wî hinek temaşavan te nas dikin. Te gelê tu xelkê Rojavayê ji Amûdê bû ku bû min bîr kiriye Ez xelkê Rojava me ji bajarek jêr dibêje Dirbêsiyê em nêzîkî Dirbêsî. Mêrdînê ne. Em nêzîkî Mêrdînê ne ji xwe Mêrdînê dibîne ji bama xuyayî. Me biçûkaniya xwe zaroketiya xwe li wir derbas kirî paşî ez çûme bajarê ez zû ji wir derketim ev 43 salê min ji wir çûme bi rastî. Pir 10 sala zêde min li Şamê derbas kirî û mav 31 salê min jî li vî welatî me li Brîtanya. Spas. Em wek Rojava herî bajarê herî Rojava Afrîne ne û wek bajarê Kurdan. Niha Efrîne dikaribêje hejmara Kurda berî dagirkirina Tirkiye 85 derbas dikir yanî. Pir xerîb kêm bûn têdê. Lê aliyê me cizîra me na êm bi xwe zaroketiya xwe bajarê Dirbêsiyê ez lê ji dayîk bûme hejmara Ereba tin nebû. Tin nebû. Yani wexta ez meselen şagirtê primarî bûm yanî destpêka xwendinê zarokê polîsa tenê Ereb bûn. Me Ereb nedidîtin. Tin nebû yani kes tin nebû bi Erebî biaxive. Yani ez heta 6 saliya xwe me bi Erebî nizanîbû. Yani Ereb tin nebû. Bajarekî sedî 98 wê Kurd bû. Lê bajarê herî Rojava Afrîne piştî wî bajarê Kurdan ne. Na pirin bajarê Rojava pirin Efrînê Na ji piştê Rojava dibêjim yanî wekî dinê bajarê dinê hene piştê Rojava hêla Behra Spî li wî helê. Yani hejmara Kurda li seranserî Sûriyê heye bes di şêweyê Kurda hene. Kurdin henin bi kultura xwe û bi zimanê xwe pêgirtin û pêmane û Kurdin jî henin dûr ketin jê. Tedî bi dîrokê re yani em bêjin Kurdê Hemayê hejmara Kurda mesela li bajarkî wek bajarê Hemayê bajarkî Erebî ye. Bes dikaribêje sedî 30 heta 40 wê Kurd bûn berê. Dizane? Yani wexta Osmanî li wir bûn hejmara Kurda pir bûn. Li deryayê aliyê Behrê jî gelek der henin hîna bi navê Kurda tên naskirin. Lê Kurdê wir mixabin yanî wek Kurd hinek ji xwe qabûl dikin gew Kurdin hinek jê jî xwe wek Sûrî didin xuya kirin. Ew li Hamayê bû li ku derê bû wek qelekî İsmaîliyan heye gelekî mühim e. Qelak heye erê û herêmek sax jî heye jêr dibêjin Çiyayê Kurda heta niha jî navê Cebel Ekra de. Te nas kir. û keleha Salaheddîn jî hîna li wir heye tedî navbera Hemsê û Tertûsê wan derdorayîn heta niha jî bi navê Salaheddîn tê naskirin. Yani bajarkî Sûriye tin neyê gi tiştek bi navê Kurda lê tin neyî. Kurdê dîrokê ha ne Kurdê Rojava. Niha piştî sala 62 ja rewş hat guhertin û ja be's hat û pir tarîbûnek zêde li ser Kurda çêkirin û Kurd jî nikarîbûn yanî tişkî bikin beramberî wê êrişa gikirin ew dewlet lê heta Fransa li Sûriyê bû jî rewşa Kurda baş bû yani Kurd hatin qebûl kirin Kurd diketin hukm rojnama Kurdî hebû meselen demê Celadet Bedirxan wan de ronahî hebû rojnameyê Kurdî hebûn yani Kurda wek dewletê wan qebûl dikir yani heta name hene Serokwezîrê Sûriyê spasiya Bedirxaniya kiriye ji bo çand û kultura Kurdî. Kurdê Tirkiye vî rastiyê nizanin ya hinek helbet hinek hene vî rastiyê dizanin lê piraniya Kurdê Tirkiye vî rastiyê nizanin ev bi wekê perwerde bûn bi emperyalîzm devletê mezin ji giştikan xirabtirin lê em niha vî misalê da dibînin devletê mezin devleteke çepê me wek emperyalîst bi nav dikirin di hêla demokrasiyê de di hêla mesela millî de zêdetir bi toleransin.
Yani wî toleransê ba Tirkan ba Baasê nabîne. نا نا Ne wilo? نا قد تشتي ناي يعني وقت فرنسيا جنرالي فرنسي ايج حكم داري دكر بالبرانيا سوريا و دسي جارا بالروسيبية كردار ونشتية تزانه يعني وقتها شوي هريمة جزيرة قال لك الروسيبية كردا ايوه سردمي وەک عشیر دەهات ناسکردن یا وەک مەزنێوێ هەرێمێ دەهات ناسکردن فرەنسی بخەوان ڕوودنیشتن و نەڕیناوان دەگرتن دەگەلک تشتادی لێتی بریار نەژ نەب دەستوان بوو پاریسێ دەبێ وی قەراری بستینێ ئەوان ژی نەژ بۆ بەرجەوەنیە کوردا هاتەکردن بۆ ئێفاتکردن فرەنسیا من ji bo wekê mesela Rojava Pirskir wekê Kurdistana Sûriye wek Rojava tê navkirin ew hate qebûlkirin zî yan zî millet hîn bû ana yekekê dijî wî bûn zî Rojava dibêjin lê di rastiya xe de mesela bajarê min zêdetir Rojava ye Sêvaz wexta em lê dinêrnê lê aliyê Sûriye zêdetir başûr e başûr e yani va terminolojî ji bo tiştan tevle hevdû bikin loma mı van tiştaran tê gotin mesela demokrasiye da zî em aynı tiştê dibîne mesela ji bo şuna gotina demokrasiye dibêjin mesela demokratik modernîte ji vekî hinek terminolojî tevle bibî millet hinekî gêj bibî tiştê dibêjî yani sebebi ve heye نها مرسلا جغرافي ودا بشكرنا كردستاني يعني تشتكي فرز بول السرمت نما او نافليكر نما كر روجافا واف روجافا قلتنا يعني داوي دركتي دفان شن صالي شرد دركتي اف روجافا تنبو لبا ما تشتك هبو مثلا وقتا نه بشتي سايكس بيكو وقتا دا بشكرنا بو تركيا وبو سوريا الرسمي تديد بيماني دولتي دي پرانیا مثلا روشنبیر و زانین کردا ایوه سردمه بیجن بدرخانیا وک بریار که استندن دناف خوده انو امناوی وی هریمه لگور دولتی لسر مفرسکی امنا بیجن اما بیجن سرخط و بنخط مثلا هریمه بندستی ترکیه مدگو سرخط يعني نها تركيا امزان تركيا علي اسطنبولي ولاتي وان ايوانه بجبو ما كردا او سينوري ها دانين ما قبول نتكر يعني مثلا قال كي مقوتي سوريا وتركيا از يعني از وكردكي نها نافي رجافات دور هاتي المهم سرخت وبنخت يعني وقتا يك جهات دهات جاليه مردين دهات هريما ما تقوفيا سرختي هاتيه وقتا يك جبا مجد شو ما تقوم هر سرختي يا هر بنختي وان يعني او ناف بود ناف مده نها بشتي سالي شيست ودوا روشات قوارتن حبكي أستنجي لسر كردا پر زحمت بو يعني كردا وك كرد خدان خويا كرن لي وك مرسلات جغرافيا نما كاري بقوتانا يعني مثلا يكمين بارتيا كردي چه بويه سالا 57 ناوي بارتي ديمقراطي كردستاني بو إجا أو پشتی گرتنا وی سرکردای وی پارتیه ناو هات گوهرتن بو کردی زانه بو پارتیا ديمقراطي كردي جوي چاغي حتاني حمه پارتيه ما حتى تقاربي سال 80 85 ونوتيجي قشا خبناوي كردي دا خويا كرن زانه يعني او مرسلا كردستان غريدانا پارتيه بخاكاوي نما جبر ترسكي بو جبر واني ايج وان بارتي بريد بريجي نكاري بو ناوي كردستان اللي بك جبر قدغبو يعني او خو بارتي قش قدغبو نرسمي بو نليغال بو ل نما ناوي كردستان البارتيا كرن حتاني سال بيشتي 10,000 جي بارتيك دولو جهفدو بش بون هنكا ناوي خو كرن كردستاني لحتان هاجي بارتيا يكمين اگ چيب وچاغي ببارتي ديمقراطي كردستان حتان هاجي ناوي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا از yani bir işte az hene fam dikin jiber tırsan millet hene caran mecbur dibini takiye bike le yadine vekta binxet serxet vek tradisyon hatiye karanin mero dikari jiber ke xeb tradisyon bazı grebe de dikari de sami bikarveni le şınavi navi ki nu peyda kirin mero
مروان یان سیاست جی ترادیسیون زی قط که پروبلمی که تابی پروبلمی که مزنه جبرک مرونو کنی تاریخ به وی آوای تعقیب بکه جبو جنراسیون نو وگرنی Türkiye dest bikini که کازاد امرشا Türkiye dizanini لی medyaya Arabi tu kemiyan hındık takip diki medya Arabi da der hak revşa Türkiye'de çıt deni bisin ve daviye. والله عرب يعني بالتبايا ولاتي عربها شخو هنك جي نزيك نابن يعني برجواندية وان هن حتى دركي بتركار لعرب دبشن هنك هنن بشجريات تركيا دكن حتى دركي وهنك جي هن دجمناتيات تركيا دكن لنوير وي دجمناتي دجابمانية خود بلعبكن تزانه ام بيجن يك مثلا دالي راغ هاندني التلفزيون دي تشيروك ميروك يقولوا بلكي خلكن درد كفن بازادي ديتنو نريني خود بيجن لوقت دولة رسمي مثلا تكليه تركيا بمصريره بر خرابه بالسعودية عربستان بر خرابه بإمارات ربري بر خرابه أنا في حفتة داويت هات جوهرتن بو هنا جوهرتن شيبون بقلك جيار خرابه تكليه بليبيا ري تدي ليبيا جي دي حكومة انتكار بيجي يعني حكومتك هي اقو برلماني وقبول كري حكومتك جاي اثر لشكريه نها هنك جي بالتركي هنا بردوستن زانه جبر برجوندي واناش بود حكمداريه بمينن يعني كارن نيفيه ولا تخب تركادن افجي منتلتيا عرباي بفي شيوي وقتات كابن حكمداريه كارن يعني برتشتاوكن نها سوريا روشاي خرابه عراق بخوجي نقل كي رازي تشتي الترك دكن نرازي جبرت عراق بيتر بإيران فاتي قريدان بر نكارتي كليه خربك بتركيا إيران قبولناك يعني سوريا شخقت قبولناك سوريا تكليه وي اي أمني و اي دبلوماسيا كوير بسوريا قد نبوي ناي سوريا بير قدوي ناي تركابها قدوي يعني حتى هاجي قنصل خانه وسفارتها تركيا هي اللي شامي هي زانه يعني دارن هي دقل لك جيات حتى سلوك سوريا بخوجتها بيفينك خد دبيجي دواري امنيته دي تكلمه بمدور هي يعني سلوك يكج سر كرداي استخبارات السورية بري كي مثال كي وهكان فيدان بيتشوفوا او سلوك استخبارات التركية اري جرد بجن علي مملوك يعني بهفدور ردنين افانا جبو برجواندية خوش بو تكلية خوش بو حردو حتى دركي دجي دوزا كردا بسكنن يا دجي داخوازي كردا بسكنن اف آمادن بهفدور رونن حر حفتي جاركي دكتور تزانه يعني از اشترت شكي بيجم سروك وزير تركيا يكهبو نافي احمد شتين بو صالح حكمت شتين تبيجي حكمت شتين حكمت شتين ووزير درفية سوريا يك فاروق الشرع بو جيرد بوتن وعراقي جيهبو وايراني هبو نافبرا ايراني وعراقي شربو شركي جرام بو وفانا حر شش ماه لهفدور رود نشتن تزاني بوش لهفدور رود نشتن جبو كرد تدرياش خور فنكن كسبش جريا وان بكي افانا ببن كلام البيشا دوزا كردي ايجا نهاجي نافبرا سوريا وتركيا دي تفان تشتي امنيه تكليه وانها برين نهاتي ابدا ليجا حتى تشاستي تشاوادكن يعني هفدود بين سر الراس يعني جبرد بيمانا ادني دي اف خال هي انه دبي افتي كلي قتنا بالديجي تورستي دبي ام بان تكليا بردوام اجا توريست جبو وان كينه مثلا جبو سوريا بيتر اخوان او اخوان ابراهيم سلمان يعني بارتي ريخستناوان وجبو تركيا جي باككي يعني سديسات يعني كل تبعيه بس بيتر بناوي باككي وقت مروب روجلاتا ناوین دنری زدتر otokrasi, diktatori لسر حکومه سبب وی هر مزنزی مثلا کردانه جبر وی یک مثلا هر مزنزی اول جبوان دیکتاتورن که اداره دستوان دایه نخوازن ستاتیکو بگوارتن وقتا ستاتیکو بگوارتن کرد ببین خادی ماف
ev rewşewanzî tê guhertin ew zî nikarin ser hüküm bisekinin ji ber wî ew berê fayda milletê xwe ciyê xwe difikirin werxuye ji ber wî her çi qas hevdû dikujin dijmintiyê zê dikin disan binî da alaqayê wan berdewam dike. Lêva mesela Sûriyede mesela her dijminê Sûriye gelek bûn pir ciyan serhildan çêbû Türkiye alîkarî kir Amerîka yedinan alîkarî kir dihatû gotin îro yan sibê ew ê tek biçe Sûriye Beşar Esad were xwar. Piştî wî Rusya alîkariyê wekê kir Sûriyeyê kir wekê dervayê Rusyayê Îranê zî alîkariya Sûriyê kir. Dibêjin dervayê wî lê Sûriye ew weke welat yan zî weke hikûmet va enerjiya berxwedanê li ku girt em alîkî da zî dibînînê wan berxeda ji çi hat? Niha rewşa Sûriye bi xwe nikare berxwe bide. Erê Yek jê berciwen hetanî sala 2011 rewşa Sûriye ket vî şerî. Piştî 4 sala ji vî şerê di navbera opozîsyonê de yan di navbera xelkê û dewletê de bi rastî jî ti rêxistin tin nebû, ti partî tin nebû. Yani millet rabû serhildanê kir, dawa mafê xwe kir, di nas kirin û kerameta me hebe piçkî em bên qebûlkirin, em jî bijîn wek vê xelkê din. Ewan jî bi rastî jî xelkê Sûrî neamade bûn ji bo vê serhildanê. Wan dît meselen li Tûnisê, serokê Tûnis di heftakê de ya 10 roja di baz da. Dev ji Tûnisê berda çû. Piştî wê li Misrê rabûn. Milletê Misrî jî ew Mubarak jî dev ji hikm berda. Yani ji hikm milletê da ket. Piştî wê Lîbyayê serhildan çêbû, Lîbya jî Qezafî hat kuştin. û li Yemenê jî aynê wisa niha xelkê Sûrî goqê wê piştgiriya me jî bê kirin em jî wek van dewletê din em serokê xwe bigerin. Bi rastî jî Sûriye neamade bû ji vî şerî re. Ya ji bo vê niha rewşa Sûriyê ne wek avan dewletê din. Têkeliyê Mubarak bi Amerîkar bêtir bûn, xurttir bûn. Têkeliyê Qezafî bi Berlusconî re û bi Fransayê re wê çaxê Şîrak û navî Sarkozî bûn. Têkeliyê wan xurttir bûn. Lê wana ê Sûriyê ne wisa bû. Sûriyê Îranê Hizbullah ji roja yekem de piştgiriya wî kirin. Leşkerî, aborî û xelkê xwe jî şandin bawan. Niha piştî 3 sala ji vî şerî Hizbullah û Îran jî têk diçûn. Ewan jî zanîbû ew jî nemakarin xwe bigire ji ber piştgirî pir xurt ji opozîsyona Sûriyê ya ji xelkê Sûriyê hat kirin. Yani bi sed hezarê kontînera ji Lîbyayê sîlah û çek di riya Tirkiyê hat ji Sûriyê re. Ji xwe Tirkiye ji hemû sînorê xwe vekir, ji terorîstan re, ji her tiştî ji bo qezenca xwe bû sedî sed ev hemû kir. Piştî wexta Rusya ket Sûriyê leşkerî dibêje em li ser daxwaza rejîma Sûriyê em hatine. Ne wisa bû. Niha rejîma Sûriyê gelek tişt dan Rûsa heta Rûs ev tişt kir. Yek jê port yê Tertûsê bigûrin. Portê Tertûsê da Rûsa peymanek di navbera xwe û Rûsa çêkir 100 salî. Ew port hemê wê ji Rûsar bimîne. Wê qezenca wê ji Rûsar here. Niha ji wariyê ê leşkerî ve jî hemû sîlahê xwest bi kar bîne hemû ji Rûsa girt dewletê. Niha dewlet amadeyê Sûriye hemî bifroşe, hemî bi xelkê de bes ev malbat ya ev kes di hikimdariyê bimînin. Zane îca qezenca Rûsa wexta Rûsa dît gotidî fêda wan tê pir re rabû piştgiriya xwe bi hemû tiştî kirin. Bargehek mezin li Himêmîm çêkirin li Sûriyê û wan hişt ev hikimdarî li ser hikim bi xwe bimîne. Ji ber wan digojî yani guheger em ne li vir bin Esed namîne wê zû here. Esed jî dibêje bera ez bimînim, bera ev tiştê dixwaz kî ji min bixwaze Îran û Rûs ez ê
بدموان وداوان راستي جي داوان مثلا جبولو بري سوريا نما يعني بنكا مركزي سوريا فالابو جبرين دولار وجزير وتشتغلوا فالابو حمت تشتي خدا امريكا دا روسا ودا ايران يجيبوا له الحكم وان ويتحكم داريه هشتي نقو سوريا يعني ارتشا سوري خرطه يعني سروكي سوري خرطه نو ساينا لقزنجا في خلق دن ويتحكم داريه هشتي اري آنها پره سوریه قیمت اوی پر ايه نما نمایه yani. یک دلار چند چقدر پره سوریه دیگه؟ والله $1 از بار دكم مثلا 25,000 30,000 تشتكي وساي تدي راتب داد كيف جارجرنا بس ليه تدي دوي استدي يعني اري يعني بري سوريا شخوا از بار دكم انما ببري ويف جريداي بلكي باخوي تشاب دكتك اري يعني بار دكم سوريا كار باخوي تشاب بكجبو برد ناف خلكي هر ورم بس برانيه تكليه بازرگاني بالدراره بدولاراي اري ل مثلا gerek hejmar ji nüfusa Suriye bar kiriye per mal niha valane distanzî te gavadinê wexta me sohbet kir di destpêk yine program destpê nekir bû te got fiyata malan da naketiye jêr normal gerek daketine jêr çi ye sebebê wî çi ye نهار لسوريا تزانه الجور قد بيجين نزيكي 12 مليون خلق سوريا اي بنابرن للدرفي سينور ونافا سينور يخد تناس اري كه مثلا الجور ترك دبيجين دبي 4 مليون لبامنه لبنان دبيجي مليون ودست حزار لبامي اردن دبيجي مليون لبامي كردستان خو حف 6,000 لينه تزانه دنافا سوريا دي خلقي جي شر جور شر جرم باز دانه شنو ولايات يدن بيجن وقت مثلا هريما ما شر ايه بمباركرني تنبو او بمباراني وكشتن وفرد ورد الهريما ما تشي نبو يعني الطيران نتشو خلق نت كشتن الويدر دوري زانه چما پریوان داد كوي وخاني بهاده بتزانه چما دكتور مرسلا خانيا تشتكي نورمال يعني حركه فهمناك يعني تبي نبي مختد شرعي عراقي وايراني دي خاني $6,000 تكاريب خانيك بكريال لدهوكي ويشاغي نهار للسوريا خاني للسوريا جي لندن بهاتره يعني هاجر لندن مش دردور لندني يعني فلاتك سيجورا سي اودا للسوريا الجزيره ما يعني الهريمه ما روجافا يعني مثلا كردستان سوريا يدر اللي قامشلو يعني دربيسيه باجاري ازيم بريطانيا بهاتره يعني تخاني كي كاره بريطانيا بكره بسي حتى $10,000 يعني بباوني تنكار الدربيسي خاني بوان براب كره تشتك نورمال يعني از نظام اف خلق وان براش كوتينين وشما فيا دانا كبه يعني ديار انه هنك هن اللي بشتن يعني ديرن دوي السويد بمين شخور قزنج كيبكن بس van malek peneberan vala kirin malek niha keste de runanî ev çi tê servan devlet dest ser yan لا دولة دسناد السر لأدبار ناكم خاني فالاش خو هبن جبر تشاوو يعني مبيجن هجمارة خلكي لحلبي بينج مليون درباست كر erê نها حلبة أنا بلكي 2 مليون تيتني صانع يعني أو 2 مليون مبيجن مليون كيوان شون تركيا وتشون هريميدن بلكي كيماني دست حزارجي تشوني جمع روجافا يعني قامشلو حسكي باجاري كرد لي جيجن بري نها أوانا جي يعني ياوي خانيا كريب كن ياوي بكرن اي وقتا يعني الستارة خود قرن تخوازن جيكي شخور اللي بيجين يعني جبو وساجي خاني بر البامة والشامي جحر دري بهاتره يعني أنا مثلا در ندن هن الباجار ندن سوري هن حتى تركي يعني تين كرينو فروتن للبامة از نظام چما وسا بهاي از نظام راستي ji ber ku şer kemtir bû sebeb belkî يمكن ev erê شركي در راستي rast e belkî
ev biyem vegerne rojava منطقه کردان لوری ekonomi çewaya civat rewşa jinan zarokan yani dervaya aboriye tabi bantışına girede aboriye ne çewa dimeşi abori çi dibêjî والله روشامه پر خراب بوي هري ماما دكتور زانت مسألة كردي هي دبيجي بوي قولا بق الرقا كست نمايو لين نامي تزانه امريكا الوري الروس الورين ايراني الورين عرب بخوهات الور كرد الورين تركمان الور هنا حما كاس الورن يعني اف خلقاناجي هنك جي برامبري هفن هنك جيجي دروال هفدكن وهنك جيجي بو قزنجة خوهاتن وي هريمي يعني دو آلية آبوري دي سدي اسكارم شتر بيجم القورت دي قم شوبين الور از نزان الورم زيدي حشتيش خلكي فقيرا حطت بي بس زيدي حشتي نها او بيستي ما يجي يعني مكارمي سدي بينجي جوان بازرقانن بريوان بره وهيزاوان خورتي ودستي وان دريجي يعني كارن قالك تشتابكن لأوي دن إيج مانه يعني مجبور خواب إداري بقريدن حتى كاربن بجين yani ev kesin ki desevan dreje dikari bigeşi YPG yanzi PYD juan servanzi tesir bike سديست سروانجي أنا شم derê يعني وانا تزانه وانا قال لك درارتي كليات كن يعني هن كان مثلا اف بازرقاني تشتا درباسي وردك انج درفي سينور يعني ام بيجن عرببن يعني الرون ب شكر ب تشيرو تشتي بيويست اي روجانج خلكيري افانا درن هنن درباز دكن اجا هنك جي قزنجا وانجي هي دنافا بكي كدوي كاريتكن وهنك جي هنجي وك خسر بخد دن خياكر اللي او خنا سر بخانه اري اجا خلق امي قال اي فقير بكن حكي اي فقير تشخز احمد يدك شيء يعني از بيجم مثلا هجمارا خلقي ويجزا خود دقرن يعني بري خوي مهانه دقرن بري وان تيري وان دحفتان ناكه يعني بري مهكي ايج كارد كان بي دحفتان وان خلاص ناكه نا يعني شخوق يكي خانيوي تنبي إيه كريبي أو قت نكار يعني دبي دسيح بدمالكي دكار بكن حتى كاربن روجانا بجين إيجا أيق مالاويها بخلكي ويها ريمي بي يعني بري خودي خاني بي مكو يعني ده حفتا حتى سي حفتاز باورناكم أو بري قرتية بكدا خوها بكدا خوها يعني نتدي بتشتين راستي از باورناكم ده حفتا سي حفتاوي درباسكي إجا إدارة حكم دك جلوي هريمي بيدا أم بيجن بيدا جي أو جي زاني يعني كاري خودك وبرتشيتي خواستن وبرتش جي أو جبو خلكي خودك خلكي نزيكي وين براستي يعني قال لك خلك هنن لوي هريمي حرتش تيوان دقي مالاوان yani tu dibêjî ba PYD zî adaleta Hezretî Ömer ez Hezret nabêjim gerçi Ömer heye tu zanî Ömer ji bo partiya xe gelekî bi adalet bû والله شو بيجم نانا از بيجم اري بلكي او عمرتي هبه اللي باردكم بلكي عمري بعسيبه زانه يعني حردو بابر بقري دافن erê بعسيجي تبير عمه وصابون يعني خلكي نزيكي وان بون وقت دخستن بفن مأمور دولتي دي يا دخستن بفن تدي يكشي كاركري دولتي قال لك براحتي وان درباز ذكر يعني قلت تمام خلكي مي إجاز باردكم فككجي بر خلكي نفكك بور بيدا بر خلكي نزيكي وي او جي حمد دري جوان رفد بحتى دركي يعني هنك هنجي حقي وانه تزانه حقي وان كدا وان هي دبر افاكرنا فيري خستني دي حقي وان هي او جي كار مش خور بجين وتخشي ده وهنك جيجي هنن اجا سربش تاوان در دكفن او حكي له كرت بيديشن yani li vî mintiqa bîye qeder veke ji bo Kurdan zî bîye qeder neticede wexta tu sosyalizm dibêjî nizam hinek dibêjin demokrasî
زانین PKK kiriye demokratik modernite ev tiştanan daviye digeşi bağısı yanzı vek bağısa Türkiye zani li Türkiye tradisyonu ki vek bağısı neticede vek vandı bir problemi ki mezene elbet gavadini vekta mekala Türkiye kir Türkiye vekta alikariya van hezanan da kir digot ki guertini ki dixazin li Suriye guertini ki demokratik li vek dema Yavuz vekta Yavuz ket Suriye devleti Araban khas van gora xe biguherni li daviye ev ketibin tesira ideolojiya Araban anhazim Türkiye vekta em li Türkiye dinerini van khas Suriye biguhernin li bixe bun vek Suriye ana Türkiye vek Suriye te meşandın takriben yani tam vek vinin elle li bervi reya bağısı da şop ki ver heye ya evzi riski ki mezine peki rojava mesela dervayı mesela abori revşa jinan çevaya jiberki hacet ki her mezine ideolojik des PKK da YPG da her mesela jinan derhak jinan da tiş kaziye xaş te gotun evzi geleki memnun dibin jî tiştê di rastiyê da realîtê da jin geçtine vekekî mafîkî mezin tu dizanî bingehê herî bingehê mafan herî mezin ekonomîk e vexta ekonomî ya jinan bi serê xe tin nebû çawa jin dikarin azad bibin والله روشا جنيل سوريا يعني بحث سوريا هناك هريما خبكن إدارة بيدة جيجا إدارة بيدة نها قال لك جن هنن أبي قلنا حقيقي الخد بينن إيجد بينن ظلام ظلمي ليدك نحقيقي ليدك وقت بينن نزيكي بيدة وعند باريس حتى دركي وان باريس مثلا ما في وانه انه مير نما كارب الجور شريعه اسلامي دسي جنابينه جنكي دبيني يا دوايا سيا الجور دستور السوري افتي قبول كرن يعني مثلا دفترة مال باطي يا سوريا دي روبلا بيشي دي نافيش خميري وياد دوا يجنيه وروبلك دوا هي دبي جنا دوا جنا سسيا جنا چارا أبيات دفتر الرسمي مال باطي سوريا دي إنها بيدا أو حرسي بلي نجنا يكم أو يدن قد قبولناك يعني تظن الجور بيفاني أوروبا دمشق كيف بريجنا جيرتيج بيجيرو كده يعني دخوازن وتدي ما في وي تمام نما تجنتي سروي يعني هنوي باريزن و حبكي جاليه إيج تدي جير رسمي إيج كار بكن أو جنيا أو كتش نزيكي باوريا بيدبه از باور دكم جير دريتي فكرن وما في هي يعني وقت ميركي كار دكلور صانه يعني كس نكار نحقي لي بك كس نكار تعديل لي بك أو جي لسر كردات تاني يعني ها مثلا عرب جي نام مدجين وقت ما قلت خلكن دنجي لوي هري مدجين نبس كردن يعني أدبار دكم بيدا نكاري أو تشتي لسر كردات دبل سروي خلكي جيبك يعني مثلا عربكي شيخي حكم داري هريما جزيرة مبو روجافا بو عربي شيخي عشيرك مزني يا شم راجر بيجن بلكي باردكم تشارجني وين يا سسين تشكيلو ساي يعني پیدا نکار نزیکی ویا بوه سدی سد نکار هیر بیت ورو بک یا وزانک بس وقتا کرد کی بخوازه ایجاتش تن حق دبه چی نحقی چیه مثلا تدی الحرد حتى الاوروبا جی وقتا کی پرسگری کی کوی مالباتی هبه بجناوی ره قال لك سبب يعني ما في وي هي برداني بك ورش خرجين كدبين يعني بس للروجافا او تشتني مثلا امبيشن مثال كي يكي زارو زوجي وزارو كي تشينابه ده عرفي كرداده وايه مسلمانه بتايبتي بتوايي ما في ويش خرجين كي دبين جبو زارو كي تشي ناس كر انها بيده في قبول ناكه
يعني بري 10 ساڵا زێدە خەلکەچێک هەبوو عەمرەوێ ئەس باردکەن بن 18 ساڵا ڕەبوو خواستن وێ بدن مێر باو و برایە وان خواستن وێ بدن مێر يعني قبول نەکردن حتا ئێگت تەدی خواست مەحراوان ببڕێ لە گۆر شەریعەتا ئیسلامی ئەو ژێ خستن هەندەر چەند ڕۆژکی ئانە ئیجا دوێ پرسگرێکی دەحەبکی یعنی سەرگێژیک هەیە بەس ئەس دبێژم خەلکی نێزیکی وان ئێگ نێزیکی پێدە ڕاست مافی خۆگرتنن و کەس نەکارن حەقیل وان بکە و نەتعدیل وان بکە و نەتشتکی بەس خوازی ئەو تشتێک کوردار دەبێ ناو عەرەباژی بەهاتاکردن ji bo menaz bikir ev hikimdarî li herêmê gişî dibe ne ji bo hinkan ji bo kes nateneyî ji bo zaroka jî dixwazim tişkî bêjim zarok jî çawa berê wî kek azad ez tişkî dinê pirs bikim ji ber ki vazî girêdayê mesela jinan e di şer de gelek mêr hatin kuştin yan zî reviyan welat ter kirin niha hejmara jinan û mêran weka wan yani çi dibêjin wek hejmara jinan zêde biye gora hejmara mêran va ew te wî manê gerek jin bê mêrin ew wexta gerek jin bê mêr bûn mêr kêm bûn qîmeta mêran zêdetir nabî tu çi dibêjî va çi tesîr dike yani li gor tedî daxuyanê resmî êgî pêde dibêje li gora şerê bi Daişê hat kirin ji Kobanê bigir û di serê kaniyar derkev û li herêma me gişî yani bi tevayî li gor ew dibêjin texmîn dikim dibêjin 15,000 şehîdê me hene di nava wan 15,000 de jî tikare bêjî belkî 5,000 jin hene yani ji ber pêde di wî tiştî di pir azadî yani ne wek Ereba difikire ne wek yani jin û mêr hemû şer dikin ji bo li aliyê Sûriyê va zêdetir problemekî mezin e werxiya ye Sûriyê Îdlibê li aliyê Sûriyê tektor bajarin henin yani bi taybet li herêma Elewiya yani li ew sînorê avê re tu zanî gundin henin li gor tedî dibêjin çapemeniya wan ragihandinê wan xelkê wan ê şîrovet kin wê herêmê dibêje gundin henin mêr tê nemane hemû jinê reş li xwe kirine tu zanî ji ber nemane ev ê piştgiriya rejîmê nekirin mêr piranî hatin kuştin yani şehîd ketin hatin kuştin ew dibêjin şehîd ji bo wan e niha ew zira li wir bûye lê li herêma me newîsayî herêma me negiya wê asta şerê bi dewletê bê kirin ji bo wilo xelk hatin parastin heta derekê yani nav beramberiya ag jin û mêra di xebatê de di karê çekdarî de wek hev bû yani peyeder rê nedgirt li ber jinekê bê navwan şer bike lê tiştin hebûn yani xelk jê nerazî ne nizanim ez nilwir bes li gor em dişopînin peyde heta derekê baweriya hin zarokekî bi wan bihatana zarokekî dibin 18 salî re bê yani bin 18 salî re bê peyde wê dibir yani diçû şer dikir ev ji di pîlanê di li gor planê ê li dewleta têkirin ê nav netewî çêna bi zarokê dibin 18 sala re her şer niha ew di navfeke pir dibû yani bi rastî jî gelek xelk hebûn emrê wan dibir rebû dibirin xelk ji vê nerazî bûn yani heta derekê Kurd nerazî bûn ji vî tiştê digotin yani zarokê min nebîne îca çûn ha ew xelkana li gor wan dibêje 15,000 belkî şehîdê me hene bes li gor dernê de dibêjin ez bar dikim dibêjin 25,000 wexta 25,000 Kurd jin û kur û jinê Kurda keçê Kurda şehîd ketine yani barekî pir giran e îja niha jî nexuya ji ber di şer de yî kes jî nikare tedî lêkolînê bike û kes nikar wan hejmara derxebî kakîne tirsa min jê çi yê ne ana piştî şer raweste piştî Sûriyek nehwer damezrandin were avakirin tirsa me xelkê wek li Diyarbekirê derdikevin kona deytînin dawa zarokê xwe dikin li Qamişlo jî bêdanîn ew kondaktor ev jî pir tiştekî
يعني دبي مرو باش تدو فكره يعني نهار روش نباشه نهار شر نهار هيز اول قود دسوان دي حكم داري دسوان دي لأمبيجن سبي دولة فقر يا هريمي يعني وي داري كدبن كنترولا دولتي وأفخلكي جزاروكي وان نبرة زاوان شونه شر از تخمين دكم وقلق غازنا بكن وقلق دوزا لبيدي بكن her de mümkün rast e. بري Va aliye perverde girene da çi metode kararın zaman çiye kujan purtukten karanın revşa edebiyata Kurdî çewaye cî didin nivîskarê Kurdan yan zî navbê nawan da neheqekî çêdikin yan na çi ye rewş çi ye te bi Kurtayî ها للرجعة بتبعي بري زانكوي دولتي برانيا وان هبو تزانه مثلا عند زياري هبو حقوقي هبو قال لك تشتهبو زانكوي دولتي الرسمي لور هبو نها تشتن هنن ايج نب دولتي في قريدايبو مثلا زانكوي كهبو يجر تقول المأمون دولتي مدنيين يشخر زانكوي افكر او جهبو القامشلو نها بشتي حكمداريا پیدا كرن زانكوا روجاوا هي انا وپرورده بكرديه پرورده‌ای بکردیه وشخوا پرورده دسپیکی و نافبری و بكالوريا وقت بيجي حمجي بكردية يعني برانياوي بكردية يق حكم ليدكن نها قال لك خلك هن كردنجي اللي درن هنا اي دولتي بس جي ايق بخوازي زاروكي خبشين فيري كردي بكي وحمو ديبستاناوي بكردي بهن اوجه هي يعني هن حتى دركي heta der ki mesela fizik, kimya, matematik, هي biyoloji هي müşkilatını zamanı Kürt نها سدي ساد يعني كرد تزاني افتش بدميرتي دكتور دروجان ناي يعني حتى تقارب وان كادرا آفا بكي جبو وان در صابده بزماني كردي كيماني يعني وك كورس كي جير لازم وك تريننج كي لازمه حتى قارب بقيوي آستا درسا بيبد نوسا لي حتى دركي تيكرن يعني خلكن هن المسألة إيجي خاصتن بن بيباري بلكي زماني وان نبر خورد به يعني أزولو تخمين دكم جبر إزقلك تشتاجي وان تشوبينم زماني وان نبس يعني كرديا وان نخورده نقول زماني وان نبس يعني وك خوندنا كرنا حمو دكتور حمو زانكوا خلاص كرنا بريوي إيجل دربه بوجي فقريان الور ولاد درسات دن يا خلكي الورجي يعني بري ما مستوى إيجا هجر كاربن مثلا بكرديا كرديا خوش وپروردی بکن سپاس ساعت وان خوش مالوان آوه لی از باور ناکم کاربن بوی کردیا خوش وان در سابدن بلکی تدی کردی شکستی بعربی قوتن ان عربي تيت بربه ويا سديسد ويهبه جبر مخابن يعني سروكي بارتيانه ريخستني سياسيين بينجي سالي وان كاري سياسي دكن كردياوان وقت داخف مروج برفديد كي افياجي رخناك برمزنه اجانها مثلا القر كنت حب مديتن يقولوا زاروكي التلفزيون يوان جارنا وان دردخن كردياوان باش كردياوان حتى دركي باشي وبتايبت جي دالي خوندن ونفيساندن دي مثلا الام جافا خوندن ونفيساندن كردي تشكي شخصي بو مفقري دايبو اي بخوستا فيرد بو ويخو هين دكر ويخو فير دكر درك تنوي يعني درك الرسمي تنوي إجا نها هني أو تشتهي يعني جبو زاروكا جي ما في زاروكا جي ما زاروك جي مالبات يبقريد هاي دكتور وقت مشترقو أو مالبات هجر روشاوي أبوري بر خراب أو زاروك جي زحمتيا بر دبينن يعني قال لك زاروك هنن 8 صالة وده 2 صالة و12 صالة 14 صالة درن كارن جران دكن وساعات يدريج دكن يعني تدي دوي خالده پیدا وان نا پاريزه نابيج مثلا اف زاروك حقيوي 4 ساعتا کار بکه نام لوي اوروبا تزان بيچيروك چاوايم
يعني خو زاروك نكارن كار بكن إلا تدي جيان آستكي دركي كارن چند ساعتي كيم روجي كار بكن الباوان وان زاروك أنا باريزن مثلا بيجن هر جي بازارا قامشلو بقاندر قلت وان زاروكا دبينيت إيه مزن نابين كار دكن أفجي رخناك تيكرن لوان Evet. Mesela perverdekirini da mesela tarih şeva jiku dest pedikin tariha Kurdan vekta kala tariha Kurdan dikin veki da çeye dersi tarihi da kala çı tekirin yek ev yedinezi mesela kala mesela edebiyat da cidden nivîskarê bi kurmancî nivîsandiye yan zî tarixa zimanê Kurdî mesela qala Bedirxaniyan tê kirin qala Yedinê heta ku derê diçin memozîn û nizam tiştê dinê Kurdê me Tirkiye zêdetir edebiyata Kurdî tu dizanî bi wekî Amedê Xanî dest pê kirin didin lê gora min gora pir kesê dinê zî edebiyata Kurdî bi zimanê goranî dest pê dike ji ber wî kemtir e ji virê zî digeşî zimanê İraniyê veka navîn yani dûr vahîn diçe vanan ev mesela çawa halkirine çawa dibînin çawa بلي الرجاوا بخوا افكاري اي قتدي بويجي ادبيتي بقريداي براستي حتى دركي باش حتى دركي يعني دسي چار ارين نلهفن تزان او جوك بارتي الوان هاتن براستي او حر بشك بهنك افقريداي وهنك جيجي بسر بخوانه تخوازن خو بسر بخوي خويا بكن مثلا بري حفتاكي خلاتك هات دان جبو دكسي روشنبيرين كرد يك جوان جربي صالح حيدو ما مستيم وليكولينيركي كردي وكارو خباتاوي بر راستيجي وك أدبيتا كردي وكردكي بكردي تاني دنفيسي يعني خد تكلم حتى دركي بير هب وقت الولاد بوم بس بكردي دنفيسي ويك شيجي خلات دابش كرن دان دكسا دان اف صالح حيدو هالبستفانه لكولينري ويكشي نفيسكاري كي كود جربين كوني رش كوني رشي خباتاوي بره كاريوي بره برتوكيوي هنا وكردياوي بكردين بريويجي بعربيج هنا شو بس بكردية وچن دري دنهن اي في كاري دكن يكيتيا نفيسكاري كرد هي يكيتيا نفيسكارو روشنبيري كرد هنا قالك دزگه هنن دواري ادبي دي باش كار دكن وكردي السورية برانيا خوجي ندوري في كاريني بريجي وانا جي بس نها يعني شان سيوان بيتربوي انه كارم لسر خباتي بكن يعني ام بيجن بيشنجها برتوكا هاد بكرن لقامشلو يعني الجورمت ويني واندي تنزنا الوربون براستيجي برتوكي بقدر وبها جرام بها هبون لوي بشنجهي وبكردي درن دنجي هن مثلا دواري چاپي دم چاپخانه جي چيبونه تشتي كردي چاپ دكن وبلا دكن مرسلا احمدي خاني وتقول انه ديروكا كردا وادبيتا كردا جور دس بيدك از باردكم نجور دس بيدكم لي بيتر ايق تدي هاد بلاكر خلكي ناسكر اون يعني ناسكر يعني بس اي وقت لي كولينت كي اي كاري ويبه از باردكم ودگر بري ويبقلكي اره gerek yani tariha Kurdan ver ve kemtir bir gerek kemnezi yani ev tişki gerek mühime gerek mijar iki dene yazdı na kazım bir tişte kur bıkım em ve gerni disan Rojava Rojava na le helbet YPG yani PYD ser hüküme ve kedeni te gotun PYD ve baskiki PKK tenas kirin. Yazılı Türkiye'de beji baskiki PKK'ye.
PYD بخد بيجي ام باسكي كي PKK نني ناوبين وان با امریکا بازی باشه لسه چه خیاد کرد تاثیر آمریکا زده تر سر PYD یا PKK tabi تاثیر PKK دیو مانی تاثیر ایران زینه ولو تاثیر کی زده تره دكتور تزانه خلكي بهذا بريد بن اره يعني از باور دكم نكارم فشيرنجي بك كبو اره خلكي اندامي بك كبو بريق بهذا بي افاكرن او خلكانا لقنديل يجيبون ولروج افابون جي ولباكوري كردستان يجيبون مثلا قال لك جوان ام بيجن جنرال مظلوم عبدي يكجي سركرداي وان بو نسر كرداي دا اسطا بلند جبر كردي سوريا هنا قدرها وان النقيان ويا اسطي نافك يعني كاري وان خباتا وان بري بس اولو النقيان او اسطا مثلا كوميتا مركزي زانه اج قراري دستيني ابرياري دستيني البارناكم كردي سوري جيابن ويا اسطي مثلا صالح مسلم يكجي اندامي وان بو انها وقتها فانا هاتن او بون سروك وريبري بيدي ماش خوي تركيا وسابيجي بفككنه يعني بتركيا وسابيجي وحتى دركيجي حكومة سوريا بخوجي زاني بو يعني زان نفكينه مثلا اشتات تشكي بيجي مجاركي سروكي سوريا نه سروكي سوريا سروك وزير سوريا اقداب الرفيا دفج حكم برداو الرفيا زانه نافي الرياض حجابه ده فيفينك خود دبيجي جاركي ام دجفينك خود رونشتن ام سركرداي حكمدارية لسوريا بون سروك وزير وزير الشر سروكي سوريا بشار أسد بو و قال لك يعني حكومتها إدارة كسوريا دبي مجوان رقوتي يعني سروكي سوريا رقوتنا قوتي جبو مرسلا حكمي روجلاتي سوريا وشوري الروجلات تدبيجي شيء يعني او خلكي مالور هن چما شري بانا ناكن دبيجي فانا خلكي من موان پروردكري سر پيدد بيجي سروكي سوري ها بشار اسد في دبيجي اف خلكي منن ام زانن شاواتي كلي بوان ربكن يعني بشتاوان جهف راستي يعني حتى دركي يعني كل شي زانن انه بيدجي نكار خوب باريزي تناسكر تيكلي حتى دركي هي يعني دو بري دروجا الهام احمدجي دخوازي دنا روس ريكي فكن الرجيم بوان روني مثلا سروكي وان حتى مسلوم عبدي جارنا دبيجي حمكسي كحكم دارية دكن لوي هريمي بنافي بيدا دخوازن تيكلي خب سوريا خورد بكن بدولة سوريا ري نها ايه بن ماسيد برن تيكلي وان هنا بس انا کسی مثلا در وای پیده انا کسی اوز یعنی تشتی ناخذ تکلی وی انا كسيجي تشاواي انا كسي يعني مخابن انا كسي د اداره وي هريمه د تباراوي تني افيك وتهي زاويجي تني دو اسياجي انا كسيجي تكليوي حتى دركي بسجونا سوريا ري كرد تهي في جيناكن جبر وانا بريوان الانقرينه والاسطنبولينه بتركيا باردوغان رنا حتى دركي خلق نرازينه تناسكر جبر تركيا يعني ازوا كردكي باور بك يعني أذكاربهم بلكي أذكاربهم فين بكم دجمناتي عربة شماب مري نا عرب يعني وخلق نا ريجيم يان فارسا يان چكسي نياري كردابي لي از باور ناكم كس بالذكر الشي وكينا تركا بكردار هي لأوروبا والولاد ولكوي دري كردك تجي يعني ترك كرنك كارج خوري وكل تراوان وبتشتكيش كل تراوان به انه كرد نين قبول كرن كي نابع ام كردا قبول بكن حتاني ديمقراطي وان وزاني وان وروشنبيري وان جي هجر ولو كردكي بفين بلكي ولو بخواز دلي وي خوش بكن دبيجي ما في وهي ياهم كردن يا ما قبول دكن لي
تفقر مثلا روش كيج روجا منديتي يعني روشنبيرك زاناكي تركا تدي يك چندك هنن يعني منا بيجي مثلا تبيرات اختا اسماعيل بيشكتي هاتبو بيدر تبيرات دكتور اختا ما اره يعني انها او يك مليون يا استضاف انا مرون انكار بكم بس تركيا بلانا وي جبو قتدي كرد ني قبول كرن لحم بشي او دجمنات يا حركه سيدك اجافانا جي دخوازن مثلا مظلوم عبدي بري درو جا سيرو جا دبيجي ام دخوازن امريكا دغتي لتركيا بكي جبو كاربي ديالوج كيدنا مويتشيك مثلا هنك هن سركرداي واني دنن تناسكر اي مسدي دبيجي ام دخوازن قتي كليه ما بالرجيم السوري بكرن ديالوج ادنا ما وان رجيم بكرن حتى تركيا بخواز كاري بشدار به تزانه دبيجيش بر تركيا الليفر يعني بويه وقت جد بيجي امر واقع يعني انه او هن يعني ام نكار انكار بكن جزيره ما مسسري كانيه باجار كي مزن يعني تزانه نه يعني باجار كيلو چن هزار كستي دي نا باجار كي پر مزنه و تركيا وداقر كري عفرين وسا جريسبي وسا يعني قال لك در هنن من حكم داريا تركيا دي آلا تركال ور دكتور زانكوي تركال ورن پرورداب تركيل ور هي پري تركاب كارتينن او خلقانا يعني هگر 5 سال دو سال درباز بس باردكم او خلقوا انما سوريا بقرن الا ببريارك نام نتوي يعني تدي بيش اف جغرافيا سوريا اف خلقانا بقر حكم يانا او خلقانا ويخوك تربد الناس كرن يعني اسكندرون عين وساو دكتور تديد بيجن هتاي الهرمه وانا التركيه اره هتای اره هتاي نهات جيكي خلقي هتاي ببرسي مثلا مش تشار حبا برسيل في لندن وقت مهندي بعربي زانن جي عربي زانن بس توان مثلا شوار بيجي كات كويجر حزدك بكرب مين بتركيا رياب تفقر ولاتي خوي اساسي سوريا نو بتركيا دمين اجا ترس شيء او مثلا بشتي 5 سال ده 10 سال ده شخو خلقش عفرين دركتن فقيرة دركتن شو حتى هاجي تبلانا فقرا وان تني يعني ونا برخدان كلو بهيس تيكرن نشر تيكرن جبر روس ناهلن تزانه امريكا حتى دركي ناهله قال لك تشت براو مشترقو قولا بق والرقائي يعني حركي بتخوازي القول خبكه حركي تخوازي او تشت خوازي شو كسي تخوازي و إجا أنا كسي إيج هبونا وان بتركيا في جريداي إيج الورن بأوبوزيسيون السورية لتركيا نم بارد كمان نكار بفخدية برياريجي يعني كدوام بر خلكن سياسة مدارن خلكن يعني كار كرن از انكارناكم فيها اللي از بارد كم الريا قتير دمشن باوريا كردا بر بويريناي جبر از وك مشترك از وك كردكي سر بخوي يعني زنب بارتي اف دايما زانم از قبول ناكم يعني وقتها كردكي برياراوي جي ان قريبي بريارا او بده رازيبونا ان قريبي يعني جبو اجا بس حزاره كردي وك مهنه صانه انا كسي يعني روشا خو نقلك باشكري ودور ببشدي كردستاني رجي لمبيجن وقتا چونوانی باشوری کردستانی و پارتی دموکراتی و سروک برزانی بخوشی خواست جوان الهف بین حتی در که پفدور رونن حتی در که کاربن خدمت که بکن جبور روجاوا بتوایی جبور کردستان سوریه بتوایی نگیان تا آسته جبر نخودی قرار خوبو و اوی جی مخابنیه براستی جی دلعیشیه يعني اره وای تماشاوانی که me tiştî kurskiriya gotiye birêz azadî İbrahim di nazara te da demografiya rojava da çi rojava di çi encamê de ye demografî ya rojava zî helbet hatî guhertine henekî newlo gerekî Arab hejmara Araban zêde bû rojava vekî dinê ciyê dinê ki Tirkan girtine destxe li wan deran disan Arab tên cî kirin guhertinê kê helbet tu çi dibêjî بله ديموغرافيا كردستاني قش خطري دي بس ده هرمي قد بن حكم داريا اوبوزيسيون سوريا دي
وبريار جي أنقرة ياج أردوغان بخوي يجي أو برد تهلكي دي برد خطري دي يعني نها خلقي جي 4 سالي وان بوي العفريني دجين ام بيجن جي غوطة هاتن جي دردورة شامي هاتن جي حمسي هاتن جي قال لك باجاري عربة هاتن مالي كردات دجين مالي كردات دجين عردي كردات دجين او كردي ما بوجي جبر ترسي وجبر نحقيا قلوان بو او جربيان شو الفقيرة هنك هنا يعني بيقومان هنك هنا يعني شخوت ترسى حر كردكي لسر ديموغرافيا كردستاني پر دليوي ديشي قال لك هاتي جوهرتن هاتي كرن دكتور يعني هاجر وسا بردوام بكي وبفي سياستا حكمدارية بيدا ودولتا سوريا وقت دولتا الرسمي نكارب وي جغرافيا ديموغرافيا بباريزي از باور دكم وي كردي مي الولاتي دن مثلا بيجي الأردني يان لبناني يان مصري يان نزاكوي از باور دكم ويروشا كردا بوي شكلي وقت دفج ديموغرافيا وي هري مبي غورتن وكرد ور ترك بكن هرن باجار نيدن هرن در نيدن از باور دكم يروشا پر خراب وبر خطر پر خطر ها نها چن باجاري انا مثلا باجاري وقت مشتركو اجيم خو باور بك تكليم حتى دركي بچن دوستار مايل ويدريش بر ازو دركتم حمجي اسكنجي بوارد اخذم دبيجي ترس سامه وتهديدا تركيا سر مرانابه اجا هجر تهديدا دفكي خلق دفيت ترسيد جين اجا بف تهديدك لشكري بقي سر تانك وتوبي خو بف سر سينور باوردكم يخلق ورجي ترك بكن وقت ترك بكن يعني بلكي سدي ده بيست بخوازن فقرن اللي صال تير درباز بو او خلقانا ويدرجور بردن وكردي جون شامي صالي حفتي حشتي يا چون حلبي يا چون درن باجاري دل ورمان بروش ابوري وقت مشترقو بر خرابه وتهديد جي هبه ملت جي مجبور برا ما يهركو يدري بري تشكي راسكو الروجلات نافين زيادتر جهر هذا زيادتر تركيا ناخذي ستاتويا كهي بگوارتن جبو كردان تشكي pozitif انجام ki pozitif derkevi bitenen li Türkiye'nin li Suriye zi ev tevli mesele dibi li ser devleti Suriye dixwazi tesîr bike ji berkin maf Suriye maf kime de Kurdan çawa dibînî lê derbayê Suriye derbayê Türkiye hêzê mezintir hene wek Rusya û Amerîka navbeyna van da gehiştinik heye ev gehiştin encam ki lihevetinik heye mesela Suriye peşeroja Suriye Sinorê Suriye û mafê Kurdan da الروس حتى دركي دخوازن حكمدارية أسد لحم جغرافيا سوريا بكر يعني كري أرمانج خوري إنه في ريجيمي لشامي بهيلي وحم جغرافيا سوريا تخبن سياوي وهيزاوي أف بريار الروساي جيفا ناقرن يعني مثلا ده جارا لنتوي يكبوي الروس لدجي حم برياري ناف نتوي سكنية أنا نهار روس أف بريارا الروس دبيجي هجر كرد به الرجيم فقر هري ماوان وإدارات دولتي رجيمي به كرجي كارم بفن بشك حكم سوريا يعني ند آستا بلندي ند دي سروك ووزير وشلو ميرو كيولو دبيجي حتى دركي تشكسي باوريا وان بالدين كي درهب يعني نمس المان بجي وكرد بجي نتواكي دبي نج نتوي عربا به ما في وي هي لسوريا بجي لدبن حكمدارية أسد وبعسيدة أفروس وصاد فكرا نا أمريكا نوصاد فكرا أمريكا دبيجي كرداش خو ناس ناكه دكتور راستي مرو بيجي أمريكا كردان ناس ناك وتدوستي أمريكا تنايد هريم يقشيد دروجلات يقشيد بجبر هريمك جرمه هريمك بترول اللي هي قال لك تشتيدن اللي هنا جبوا له برجوانديه خد باريزم نهاج بو امريكا
از باور دکم حمسر کردای امریکا سروکی بگرش بايدن بگر و بریویجی حمد بيجي تتكلي وتبي وندية ما بكردار تني شر داعش بيبي ديجي تورست تشكي دتني يعني روشكي امريكا نقوتيه ما ببريارك ناف نتوي انه ما في ملتي هي بيجي دي جغرافيا السورية دي زانه لي جارنا جي ناخوازي قلت دي تكليه وهرمي اداره وهرمي ودولتي خرد ببه ناخوازه امريكا ناخوازه يعني دخوازه جبر لشكري امريكي الورهنن بارغاي كواني برمزن الورهيه يعني وبالسينوري ويجي بكردستان عراقي بقريداي تزان الورجي تشقيس كارن تفقر روان تشبر امريكا اف دولتي ديجي خو اوروبي يعني كرد هنا وكنا توندي تندكتور جبر تبر يارك ناف نتوي تنيي كرد وكنا توي نتواكي بندس بين قبول كرن كرد حتان هاج بو فان خلكانا بشك خلكي وي ولاتيني مثلا از الفيدري وقت تشتي الرسمي دي بيجي السورية صانه مثلا يكي دد بيش تركيا دد بيش وقت جي الرسمي وصل مدنرن نا بيش اريد بيجي تكردت ان تواكي دني تج زمان تبلكي نوك ايوان ليه مناي قبول كرن وش خو امريكا يوك مقو او وروسي بوي شكلي نها تشتك دي ايران مثلا حتى دركي ايران جي هزاوي هي لسوريا او جي حتى دركي جي قراري جي برياري بس ايران جي كردا نبخف جريد دي زانه جبر باوريا ايرانيا وكرد هجما رواني بر سنينه ناس كر ايراني جي في تشتيد بلكي نرحتن بكرداره لي ازبار دكم دي ساي كردا قبول دك بلكي ايران ناس كر يعني مثلا الايراني بخجي يعني الكردستان ايراني بخجي على سوريا حتى دركي ايراني بلكي كاربن جا الصدر بيجن يا الرجيم بيجن انه تدي وقت شاوى ام اداري ام حكمداريه الفي خلكي دكن بالشيوي ام فكرن هون جي كارن بكن يتدي يا مرسلا باورمندي اوان الشيعيتي والسنيتي وعلويتي وفتيروكانا افانا حمشي تينغو هرتن بدميرها يعني روشا سوريا صالح اجتهد النوك انا نها باور بكليجي يعني ولايتك لسوريا هي جد بديرة زوري حكم داريا بيدل يجي تذكر او هجمارة خلكي سدي نوت ونهي سنيبو نها بقاندرق حسينيات تشيبون لور لديرة زوري وخلكي باوريا خو هرتنج سنيتي بون شيعي بربوي الويدري الويهري من الجورد بيجن يعني إجا باردكم حمتش بروشة أبوري في قريداي وبفقير روشة أبوري سياسي وقتا يavuz vekê da Şah İsmail da duduz se Tebrizê mesela Şafî biye lê wexta Şah İsmail hüküm digirî destxe gişt û guherinin baveriya xe wekî dinê em wexta li Safeviya dinêrinê hinek şêxê wan bixe de estê xê da mesela Şîî bûne lê di aliyê dinê de wan Sünnîtî wekî maske bikaranîne yani giştî siyasî ye giştî siyasî ye mesela tîn tişmiş ji bo ku xelkê tûj bikin ji bo wî kartînin hin berdewam e ew jî û tişkî dijî yanî wexta pere hebin wexta dewletek bike kar ji xwe xelkê baweriya wan bighere û alkariya wanî aborî bike milletê feqîr mal çi digerdin yani niha madam te misilman dimîne ji bo Kurdî ji bo ne Kurdikî Erebikî feqîr yani madam dibêje ez misilmanim yani firqa wê çi şîî bî ya Sunnî bî baweriya wî Qur'ana wî tê û bi Xwedayê wî tê û pêxemberî wî tê niha mersela îcav tedî tiştê din bû pere û bû kirîn û firotin yani her tiştî di wisayî yani مثلا مصري هجرت فجر بري وقتك صلاح الدين كت ويدري حكمداري الوركن
خلكي وي قشتك جد قوت الفاطمينه تزون الشيعي بو باوريان شيعي بو اره كانها مثلا شيعي لمثلا نمانه راسته مثلا اليمني انا اذكر انا برخل كان افيد بيجن حوسي ما حوسي او افي الشرد كان بدولتي الرن مثلا السعوديه بشقريا دولتي الرسمي دكي خلكي بيترحكم السنين اواني ديش ايران بشقريا وعندك مثلا لبناني حزب الله هي حزب الله دبيجي ام بشك نجي ارتيش ايراني وتشب ريار الايراني بيستندن ام امادن بيك بين اللبناني يعني كارن ولاتي خوتيك بفن جبو خاطري بريار جي ايراني وري يجاف تشيرو كانا بر ايه بيجم خلكي فقير يعني برحتي تكاري نريني وي ديتونو بيچوني وي بقهر بقى راست باوريا بقهر يعني مرسلا يعني فا خلق اللي في اوروبا نجين هاتن اوروبا الولات اخوة سيرفاكيري بون وباوريا ونهف قيستوج وسرتو هاتن اوروبا اي مو جو سري خد بيتشين وجا تليفونا وان حر ساعات ليت غازانتي دردك هذا وشيرو كان يعني جبوك خاطري خو بباريزن تناسكر انه هاتن ولاتكي نولاتي وانا اجا بفي شيوي خوش درفة ددن خياكرن انه ام نوك وانا اجا لبا مجي ام بيجن وك مقوب فقير برن ونزاجي برن وهجر برابين دان دكتور باور بك يعني ايران كارجل لك تشتابك وجبر كل سوريا يعني الشامي اللي قال لك باجاري دين مشوك مشترقو درا زوري نوتو بي نوتو حفتي سنيبو نها اجا شيعيتي تبرون اجا حمد براف قريداي از جبوی دکارم مثال کی بدم مثلا gelek jinin aliye me yekeki bara bajaran kirne tu vekta jwan pirske be Kurdî tu kurmancı yan Türk dibêjî ez kurmancım ez ştan dibim Türk li vekta Türkî tu pirs bikî Türk müsün Kürt müsün dibe Türk'üm goravî tê guhertinê mesela İranê da lê helbet ji ber ku İranê da gerek millet hebûn dema veke da şah da dîktatorî hebû paşê millet xas demokrasî çêbî nizam çi guhertin çêbin baran çarekek wê ra nedîtin dîn devletê dîn veke çare dîtin ji ber ku ev devletê hena parçe me bî her yek be alîkî ba me çe yani va tiştekî Türkiye zikriye esas Kemalizm işte demekî tesîravî zede bû serhukûm bû daviye bi rêya Erdoğan bi rêya İslamiyê disan xastin servan meseleyekî heye meseleyê Kurdî millî servan bigirin servan qapan bikin millet bi hev ra bizelixînin lê nizam ew ê çiqas berdewam bike tu mümkün e guhertinek li Sûriyê bibe guhertina Türkiye zî ji ber wî tirsa Türkiye zedetir ew e eger guhertinek li Sûriye bibî ez çûm virê Sûriye biguherînim vê carê ez diguherinim mecbûr dîminim biguherinim yani mafê Kurdan eger li Sûriye bê dayîn mümkün e zedetir tesîrikî ji Iraqê zedetir ser Sûriye bike ser Türkiye bike tu çi dibêjî ew guhertinê xuya dike yan na çi heta çi astê Amerika û Rusya tahammülü polîtikaya ku Türkiye dimeşînî bike ew qebûl dikin ew sînor guhertina wan sînoran ciyekê Türkiye işgal kiriye bibe tişkî daimî na ez bar dikim planek ji Tirkiye jî tê amade kirin yani ev dewletana Rûs bi xwe ji Tirka hez nakin yani ne ji Erdogan hez dikin û ne ji hikûmdariya Tirkiye bi tevahî hez dikin ev ya tişkî dîrokî di nav Rûsa û Tirka de na Amerîka jî girêdana Amerîka bi Tirka ve ew jî li gor mezacê hikûmê mesela Trump digo ez ji Erdogan hez dikim Biden hat ne wisayî zane niha Tirkiye ez bawer dikim di rêker diçe ne ji bercewendiyê wê pêşerojê re yê yani mesela wexta tu binere divan çend mehê dawî de
ekonomiya Tirkiye û perê Tirkiye giya çi astê mero zanên û planê jêr hatin danîn ev gavê pêşîn e. Yani sedî sed Putin dixwaze Tirkiye têk here bes ne bi guhertina coğrafî ew ya hepkî yani biryarek pir mezin lazim e derkeve. Tibê gelek dewlet karibin wê qerarê bidin heta Tirkiye ji ber ne împaratoriyê ne wek Osmaniyê berê heta hukm li xelkê didikir wê biguherin. Ha coğrafya Tirkiye hatiye naskirin bi wê şêweyî. Heger coğrafya pê bêlîstin wê gelek tiş derkevin navberî. Dizane yani tesîr wê pir li gelek derabê kirin ev yek. A di duwa ez bar dikim Amerîka jî حاضریا gelek tişta dike ki Tirkiye divê astengiya xwe bimîne bi taybet diwarê aborî de. Mesela S-400 wexta ji Rûsa kirîn ew mûşekê roketê ji Rûsa kirîn ne NATO razî bû û ne Amerîka bi xwe razî bû. Yani Erdogan xwest wilo tiştekî bike piçkî wan tê xibin zext dike heta derekê. Niha vana qerara wan ne di deqakê de rojhevkê de yî. Tizanî welatên demokratin, welatê dezgehê wan hene, welatê emniyetê wan hene, gelek der hene heta digên biryarekê. Îja vana jî haziriyê dikin ez texmîn dikim Erdogan heger wisa bimeşe di van çend salê pêşî de ez bawer nakim ji xwe ew bimîne di hekim de ev yek û belkî mixabin opozisyona Erdogan jî nexwarte. Tizanî yani ew jî pirsgirêk pir mezin e. Mesela tê bîra wexta li vê derê Serokwezîrê ê Brîtanyayê Tony Blair bû. Wexta hilbijartin derket got Partiya Karkera Serokwezîr ew yani Tony Blair bû di hevpeyvîna xwe yekem di tiştê got. Got ez îro gelek kêfxweşim û ez gelek xemgîn im. Got ez gelekî kêfxweşim ji ber ez bûm Serokwezîrê Brîtanya. û ez gelek xemgîn im ji ber opozisyona me pir qels e, pir zîf e. Me dixwest opozisyon xurt be ez wan karibim xizmetkê ji vî welatiyê bikim. Yani ew me bidehfînin ki xizmeta me bêtir bi ji dewletê re. Erê. Niha Tirkiye opozisyona Erdogan ne wisayî dikin. Yani navin û hemû kesê bûne opozisyon belkî Kiliçdaroglu tenê na yani çend kesê din hebin na din piraniya wê Erdogan bûn. Ji Davutoglu bigir û Babacan û Nizakî evan navana hemê bêtir xelkê Erdogan bûn. û bi qandir getedî hinek rojnamê Ereba û hinek ragihandinê Ereba û hinek rojnamevanê Ereba dibêjin. Dibêje yekî bawerî pê nayê kirin. Yani kes wek Erdogan bi kîn, zikreş xapandina dostê xwe dike berî neyarê xwe. Yani bêtir hûn van tişta zanin ji ber em ne xelkê wirin. Yani mesela ji Fethullah Gulen bikir û ji Erbekan derke û heta Davutoglu divanê çevan salê dawî dev jê berdanî. Erdogan li hema qulipî yani Mihemed Gul bû bê çi wê serokê Tirkiye. Yani li hema qulipî tizan bê çi dike ji wan hûn bêtir van çîroka zanin yani. Îja li gorg Ereb jî lê dinerin ya mesela berî çend rojkî ew rojnamevanekî Erebî li televizyonekî Yemenî dibêje yani rojnamevanekî televizyonekî Yemenî dikar dike. Yani dibêje ev kes tiştekî di dîroka Tirka di bi vî şeklî nehatî dirûtiya dike. Yani rojkê xebera dide û sixêfa dike û roja di jî maçê xelkê dike. Eyne ew xelkê xeber ji wan re dado. Tizane mesela bi Misrê re berî çend mehkî diyalogek dixwest veke. Misrê heta derkê qebûl nekir yani. Çend cara hev rûniştin belkî 4-5 cara hev rûniştin ser asta diplomasî û emniyetê li Misrê dar nexist jî. Niha tişkî neh êk van çend rojê dawî derket ji xwe perê wan gelkî dadket. Serokê Îmarat hakimdarê Îmarat çû Sûriyê û ne bibûr ne çû wezîrê wî derve çû Sûriyê heta derkê têkiliya wan û Sûriyê hev qut bibûn paşî berî salkê vekirin niha ew çû wezîrê derve Îmarat çû Sûriyê. Ez bawer dikim
تشتك دناف وان وك ناف بركي أسد خست وك ناف بركي إمارات بتركاره بأردوغان تشكيفك ديالوج كيفك كيماني نها إمارات جي بريارة خستن 10 مليار دولار بجگیریا اکونومیا ترکیه بکه حتی کار به پریوی کم نبه دانه که بیانجولو بیتر Eki imarat be icaza Amerika dikari tişki wabike. نه سدی صد نکاره نه سدی صد نکاره نه امریکا جی وقت مشترگو یعنی امریکا نخوازه وسا وقت دی هما جنشکاوه بریارا خبستین امریکا تخوازه حتی درکی ويقلس بكي حتى إجا كاربي بقي وي آستا حكم بخينه Yani ez Amerika yan Rusya fam dikim ji ber ki em pir caran dixwazin ji Amerika yan Rusya devlet ki tek be ji şinavî devlet ki dinê çêbike lê ew bi wî çavê lê nanerin em naxwazin cîkî mesele zêdetir bibî paşê penebar çê bibin ekonomî tek biçe pir caran guhertinekî mezin dibî sebebê problemê mezin ji ber wî ew zêdetir bi mesuliyet xenezekî mesele dikin. Yani ji bo hêzê biçûk ne mühim e lê ji bo hêzê mezin mesuliyeta van giş tiştan ziyê heye gerek merî li wî binerî. Kek azad tu wekî Kurdekî Kurdistana Sûriyê rojava Tirkiye gerekî baş takip dike ji siyaset medarê hinek siyaset medarê parçe me baştir takip dike ez gerekî kevxweş bûm. Derwayî wî disan parça me hinek Kurd re dibêjin Kurdistanekî serbixwe dixwazin. Lê aliyê dinê de mesela piştgiriya Erdoğan dikin. Heta hinek ji wan kes hene piştgiriya Erdoğan îşxala Afrînê zî dikin. Ti vîya çawa dibînî? Ya paradoks e yan tişkî samimî dibînî vî vekî xastina Kurdistanekî serbixwe û piştgiriya Erdoğan. نه دکتر اوایات تزانه چاوایی اف چیروکانا پر بونه دیروکا کرداده یعنی تزانه شریف پاشا بگر و جنزا کر درکه اف چیروکانا پرن ایگ تدی دردکوین بدمیره و پشتی دمکی سالکی دوا سیاف ودمرن وقت چراکی جش خورفیق و چرا پاشی ومره از باور ناکم وارا کاربن تأثیری لکردا بکن جبو دمکی یعنی از تشکی تخوازم بیجم العفرینی تركيا دعفرين دي داقر كريه وآلا تركاج اوبوزيسيونا سوريا بلنتره وحرتشتي پرورداوان بتركيا وبريوان بتركيا وخوك تركي دبين وك بشك إدارات تركيا از باور دكم اي حكم دك بيتر والية عن تابعي وبريارة سياسي وأمني يعني حكومتي يعني حنكي نها فانا نكارن تأثير وانتني دكتور تأثير وانتني نها روشا من روجافا حبكي ام ببيفن ببشي دي كردستان يري جبار ام وك كرد دجين ام ند حكم دارية دنن واقتدار ندس مدايي بس ام وك كرد دجين يعني باور بك اسكار مشتر بيجم سدين نوت جي كردي روج آفا يعني كردستان السورية ناحسن هندري خد ناحسن سوريني ناحسن ده حسن كردن بندستي في ولاتيني اللي ترسيك ابوري دو نهشتن و بارتي ماي سياسي او جي قدر عمي جوان بارتيا جي هشتن فكر راماني كردا دا استكيد بمينه يعني كسي جوان نا بهالبجارتن يدركتن نا بالريفرندوم يدركتن نا كسي دنجي خدايوان حتى وان بكر ريخستنو بارتي افجر وك رخناك يزلوان دكما يعني كسي وان نخستي وآستي وان بخواهات كتن بون اندامي فان بارتيا وشفدو دابش بون حر يك دفج ايه دبرداي تلحما بتقري دبيجي الزهبالي فلان بوم مركزية فلان بوم برس جريك دناوي سروكي وي دركتيا سروكي بارتي دركتي خور بش كدي شي كري عين نافشتي جهرتنك بتشوش كري تزانه يعني يا هنكا ديمقراط لي زيده كري يا هنكا لي كيم كري افجي برس قدر كرداي انه او كرد كس نكار ايشاوي بيجي بخوازه يعني مثلا تشلو ششاده وقتا بارتي ديمقراطي كردستان عراقي شيبويه حطاني نوت وسسيا حمد خوازي وان
اوتونومي ji Kurdarê û demokratî ji Iraqê re. Niha piştî hilweşandina Saddam çû, îja guhertinek hat kirin, îja bû federalî. Ji 2003 doktor heta ana resmiyetê li ser kaxetê li Bexdê dibêje Iraq federalî ye. Bes bi qandirgineyartiya hikûmeta herêmê tê kirin, bawer bik eynî Saddam e. Eynî Saddam e. Yani ez mero karî çend nava bêjê ê hikimdar bûn li Iraqê. Ji Serokwezîrê yekem bigir û Serokê bigir û heta ê ana. Yani heta ana jî bine di çîroka Kerkûkê de tizane çi bû. Yani em nabêjin destê Kurda jî tê tune bû, xıyaneta Kurda ji sedî sed bêguman tê hebû. û wexta balafirgeha Hewlêrê sekinan din, goçêna bi yek balafir bê Hewlêrê. Hikûmeta Iraqê ev qerar stine di riya wezareta xwe derve re ji hemû van dewletê derdorê ê teyarê wan, firokê wan ji Urdinê, ji Tirkiyê, ji Qeterê, ji gelek dera diçûn herêmê diçûn Hewlêrê. Wexta ew biriya stin di nava 24 saeta yek teyare nema çû Hewlêrê. Erê. Ekonomiya Kurdistanê tedî bûça wê sedî hevde ji dewleta merkezî dihat ji Iraqê. Wexta ew jî sekinan din, tedî rewşa herêmê çi pê hat. Heta xelkê çûbû investment perê xwe li wir biterxînin ji bo xatirê pêşxistina wê herêmê, ew jî reviyan û hiştin û cî hiştin û derketin. Niha ê Kurda ê Sûriyê jî, Kurdistana Sûriyê jî di wê astê de ye. Ev xelkê giana xwe kirine berpirsiyar, niha hêza PYD tişkîdine, silahê, perê wê heye, ragihandina wê heye, televizyona wê heye, gelek kadrê wê hene, leşkerê wê hene, şer dike gelek tişta yani. Kare bi vê hicetê berdewam bikit hikimdariyê de. Bes ê ene kesê meselin ya van partiyê meydin, bawer bik heger bi rewş bi vî hawî derbas be, wê paşî bivin wek endamekî ji PYD re. Îja Kurd ê me yani tirsa wê xelkê bêtir ha. Enû kengî xelkê Efrînê vegerin herêma xwe û bajar û gundê xwe. Kengî xelkê Serêkaniyê vegerin û vegerin Serêkaniyê. Bi qandirge ew xelkana dêşin, xelkê din ê ginhal malê xwe ne ya li Ewropan ya vir dewir naîşin. Îja xwezî PYD garîbana berxwedanik kirbana yan haziriya tişkî kirbana gihêviya wê xelkê enû va em ê nêzik vegerin malê xwe. Mixabin. Sed carî mixabin. PYD negiyayî hîn ew tiştî nake. Meselen Tirkiye di Efrînê de yev 4 salê wê. û li Serêkaniyê ji ev 2 sal û tişkî wê. Heta niha doktor ne berxwedanik leşkerî tê kirin, ne karekî tesîrê li Tirkiye bike tuneyî. Yani em bêjin mesela avê dibirre. Wîlayetek wek Hesekê doktor belkî 3 milyon insan lê dijîn. 3 milyon neye ku didone? Tirkiye avê dibirre ser wê xelkê. Ew xelkana ya ava tal vedixwin yan av tune. Bi tanka yani bi wan tirme ra avê ji wan re dibin Hesekê. Ne besit, nikarin milyon û nîvek xelk ya milyon û 200,000 neşteciyê ê Hesekê ne, tu wan avê ji wan re bi tanka û bi tiştê wilo bibe. Niha tiştê hepkî carna wilo Kurdê me em di nav xwe de wexta em diaxivin, em carna gazna dikin ji xelkê xwe yî bakur. Yani tizane, em bêjin wexta ew av tê birîn, av ji xwe Serêkaniyê tê, Serêkaniyê ji aliyê dijî dibêjin Ceylan Pînar. Wexta ew av tê birîn, hikûmeta Tirkiye resmî wê avê dibire yani. Ti nas kir, av bend çêkirine, nema avê derbasî wir dike, tişkî derkê dî jî tune yani av here. Em gazname çi carna min nav xwe dibêjin, em dibêjin heger xelkê me yî Rojava, xelkê me yî bakur, heger herêkî rahiştana galonek av 5 litr dê de vana biçûne ser sînor bigot em van vê avê bidin birayê xwe yî Kurd ê ku av li ser wan birîye. Piçkî wê çaxê em wilo dihisiyan enû em nebê xwedîne jî. Tizane? Yani ez dilê bibûre
اجد الاشياء وي خلكيت بيجم باور بك يعني او خلكانا تكليم قال لك هات كرنجي جانا وقت از خوازم ولو از بشجيريا خلكي باكر بكم از بيجم كداوان هي تشتنوان هي في تشتي وقت از بيجن از بر که آزاد وقت تسر آوی د پیویا د آین دمه دا هات بیرامن دوی مسئله دا 20 میلیون کردستان باکور هیه از سروی فکریم او دکارن جبو برای خه جبو کرد روجاوا کرد باشور تشکی دکارن بکن یا نا ون چه دخوازن سديسد اره تكتب از چه yani zaman yani dilimin aynı demede ezotu aynı teşte fikri yani teşki mühime. Dervayı ve tu siyasete Kürden Türkiye takipteki daxazı ki peşniyar van kir bu mesela Rojavazi ve zaman vizi aktualize bikin. Dervayı ve yani revşa Kürde Türkiye çava dibiniz ev çı bikin mesela ji bo ku siyaset ki zedetir bi tesir bi karwênin pir zaman pir wext yani Kurdê Bakur di berê da welatî serbixwe digotin tişmiş sêdinê digotin îro çi lazim e çi bikin ki tesirkî wî bibe ser siyasetê براستي كردي مي باكر يعني قال لك تشت كارن بكل بس مخابن از نزانم اف ترسا افساو و ترسا بصالا بوار بردوام كري تشاوا كارن قبول بكل دكتور وقت انا هيك حقيقي المرو بكي هي تشتكي بهستي مرو دستي خبلندكي مرو قوتنكي دبيجي مرو برهي خب بلندكي يعني مرو عاجز بنا وصا نها تشاوا كارن فين حقيقة قشي ببين وقبول بكن از فهم دكم دقرن دكوجن حر تشتي دكن افيا كاري دجمنا افي كاري خد كن ايوان جبو ولاتي خو باريزي حر تشتي كارن بكن بس ايمز بيجم هجار 20 مليون كرد هبن لمتروبولي تركا يعني الهريمة كردستاني يعني ناف باجاري واني دال كوي دريبه هجر وك قولوا وك مسج كي بدن دولتي وبدن دولتي ناف نتوي ألمانيا بشجريا بتركيا بخورتي فرنسا حتى دركي إذن يعني في دولتي أوروبية بيجم هجر بيج وك أسيان كي تشيبكن إنه نها ظلم لمدبه أم كارن قبول بكن جبر أم هم ولاتية في ولاتيني تركيني بس أف دركتناوي درفي سينور ما ندبي بريار أردوغاني أفي زانم مانا برلمانك لتركيا هي مانا لشكري لتركيا هي أفانا حمي جبو خاطري كردا قد كردا حسابا نابين نها كردي ما بارتي وريخستن شي حبكي تشاوا بوني براستي شي كاريوان قلسي يعني مثلا ام كردي روجافا ريخستني ما بارتي ما هيزا ما و يعني ام بيتر اكتيف بون جو بارتي ما كردي باكر نافا سوريا بخدجها يعني مثلا كردي ما للسوريا اللي سر اسطا بلنجي دولتي جي وقال لك جاراجي مثلا سروكي دولتي جي يا حمد برسياري دولتي جي وقت دبيجي ما قبول دكن وقبرا زاند بيجي براي ما يكرد نهال التركي حر تشتي كرد وكردستاني بباكي كيف قريدانه او 20 مليون كرد قبول دكن يعني قرك مثلا درك هبانا دزقهن هبانا بارتين هبا ريخستن دن هبان خلكي روشنبير زاني كردا روسبي سروق عشير قال لك خلكي تأثير اوان لجفات اوان هي يعني نحرتش بككي سدي سد قرك فانا حتى دركي مسجك بقي عندنا دولتي ياتي كليه بدولتي الربقو تبافو تمات شوتيني بتشتكي نب إرادة مي ناسكر بس تكده جبو دوزا خواه جبو كرد و كردستان خواه جبو زمان خواه جبو شخصيت خواه جبو نتوي پرستا خواه نها وقتا خواه بأك بارتي بگريدن و بفن يك اندامي أك بارتي جبو خاطري برجواندي خواه إجا دجمنات يا كردا بكن يا بيشن والله تدي أم
ما في كردات خوازن يا مثلا وقت تلفزيون اواني هي هي انا بخواز نابينم بس بري وقتها او ترتشش وتشبو وقتها فكربون آره نا في TRT لوكا کردیه نا باورتكم ترتشش بونه هين هي TRT از کردیه انا هين هي انا TRT زان کردیه نا ببینا ترتكل ارين هابو يكر من دي جدودي نها افاناجي ددن بروي خو وقت دولة رسمي ددن بروي خو دبي جواي تلفزيون اوان هي باي كلترو چاندا خو بكارتينن وحرت شتيوان چاپ مني هي ونظام برتوكي وان چاپ دبن لانقره وكلامي وان تيغوتن لدعوتي وان جيغ اوت خواز افيا ددن بروي خو نها فيا كارم بي اوروبا رازي دكن بفي شي وي بس كرد چما نكارن يعني ماركتينج تزانه في دوزا خو بخلكي بد الناس كرن ند نافا تركيا بخدجي وند دربي تركيا يعني مخابن انا مثلا قرك لتركيا بخو دوستي كردا بربانا الجور هجماريها والجور تكليه شخصيجي مثلا امبيجن كاركري قل اسطنبول دجين باصلي خو كردن يعني از باور دكم نزال جور جمر هاد قوتن يعني بلكي نزيكي مليون خلق هبن 2 milyon 2 milyondan زیادتره belki 3 milyon 3 milyon ها كده انت باش رعايتي بيجن دم مليون خلق يعني مليون خلق قارب وقع سيان كي تشيكن بيجي امسبين ما درن كاري خو وقاف بري الفلاندري هلا وقت مقولنا حقياق الود به الور حتى دركز كارم فين بكم تشيرو تشي يعني او ناهي لنقهون بهني بكشين دولة ناهي لنقهون تشتكي بك فيها فين بك بس لدبو دربي سينور يعني وقت بقوتا ام تقهرتنا جغرافي ناخوازن الفيولاتي ام ناخوازن دوش حكم داريه جي بابيجن لأم دخوازن قتدي كردي مي دربي دن يا خلقي دن افولاتكي دن يعني هجر ب بيفاني ناف نتوي ام جغرافيا كيدن نا تركيا ام بالسوريا في جريداين رسمي نها ام ما في مال سوريا ام تشتكي اشتركا ناخوازن وبنا يعني حتى مظلوم عبدي وصالح مسلم والهام احمد وحمد سركرداي ايج تجي راوي هريمد كنانا وبارتيه مي انا كسيجي حمش دبيجي ام قهرتنا جغرافيا سوريا ناخوازن ام افاكرنا دولتك سر بخوجي ناخوازن ام ادارات هريمي دخوازن تناسكر وما في خوي پروردي ووك نتوا ام بين قبول كرن دبي دستور سوري انهده اجا كرد مي باكر هجر كاري بانا يعني از نزان حتى چه آسته تکلی وان پارتی مرهن از نزان يعني ها دجمناتیا وان یا ناف برا وانی نخوش دناف پارتیا ده و پککره نها گونه همت نه دکتور ام بخواه و کرد روجاوا تو گونه همت نه يعني ام نه اپوچینه ام نه پککنه راستی جم نه پککنه پککه پیدا حکم داره لهری مامه وهريم او بيدجي بلكي آلية ايديولوجي دي بك كيف قريدا بيان نبرس قريكا منه يعني خلكي ما وقت السدي حيشتي الزلمي بينن برتشيبوني بين حقيقة بينن اف نقنه مي يجي اف بارتيه مي دي فان رخصتني مي دي حتى درك يقرك يعني قريبانا هنك بنجره فكرانا وقت ديالوج دنابرا وان ورجيمي دي انقري بقول أنا بافو أف خلكاني ما أف سروان بريه أفانا نا أبوشيني نبكة كنه زانه إجا مخابن أوجي نهاد كرن وتشتي مثلا كان ويني مديتن لعفريني يك جوان أو تاتليسس بو نزا كيبو تزانه وقتا شو كلام دقوتن آره جبو أسني أرتيشا تركا بده وهيزاوي خورتر بكي وبيتر بهيلي بكين نحقي وكشتني اللي هريمي بكي يعني وقتها مرود بيني كردك جمني خرد بيجي البراكي مخ والزلمي ليبك وبيترنا حقي ليبك فحبكي دالي سايكولوجي دي بش كيلو مرون نكار تحمل بك ها آره اجاب يعني حبك رخنا هنن از نظام يعني حقي في دايانا نا بس gelek spas te dilê min xweş kir yani heqê te ye mafê te ye te gerek te لا از وقت يعني وقت زانو وقت كردكي ايمش بو مجي دكتور ناسكي از بخجي قد او تشيروكا سينو رومينو روفانتش مشتانا هف قيسي يعني از بخبي باورناك انت زان از وك كرد پروركي
وەک خۆش هەر دەرێ دبینم بەلکی مشتەرگۆ باوێ me bixwe li Mêrdînê çêbûyê dizanî Fransa li Sûriyê hikimdar bû bapîrê me neçûye eskeriya Tirka nekirî sînor derbas kirî ketî hikmê Fransa wê çaxê Fransî li wir bû îca caran henek dikir me karekî baş kiriye niha te qala wekî tir Kurdê Tirkiye Kurdê Tirkiye hacetê herê mezin destwanda ji ber ku hilbijartin heye rê ye wexta diçin hilbijartinê eger rêyê xe medin AK Partiye yan CHP Kurd giştîk bi hev ra yek dibin de ser du sê xelekan da li hev bikin giş Kurd yan sedî de heştê Kurd rêyê xe bidin wî partiye ew dibî mesajekî gelek mezin ji bo Rojava ji bo devletê dinê ji bo Amerîka Rusya serê Kurd bi hev rane daxwazekî wane ye ew ji bo rejîmê zî dibî mesajekî gelek mezin rejîm ew ê bibêjî eger em tişkî medinê vanan ew rojkidinê dibî problemekî mezin lê aniha problemê mezin çi ye Bakurdan AK Parti tê qala Müslümantiyê dike sedî de pêncî Kurd didin rê didin wî kujan navanda Kurdekî ateîstin ev ji bo ku dijmintiya wî navbêna falan hêzê da heye piştgiriya wî partiyê dike yedinê piştgirtiya CHP dike yanî wekî zimanê wan tûj e zimanê Kurdê me yê vî aliyê pir kesan tûj e lê karên ku ew dikin gora wî tûjiyê nine mero tiştê mütevazî bî tiştê askarî bike ew zêdetir tesîr bike fikrê min ew e em geştinê daviyê eger dixwazî dikanî qeziyê xê daviyê bibêjî daviyê em xilas bikinê tu disan terkmeke em hinekî çend deqan sohbet dikinê wekî dinê nizamin pirs nedîtin eger pirs hebin em dikanî servan pirsan zî bisekinê çend deqan biferma ez gelek spasiya çarpin mîdya dikim rastî jî televîzyonek serkeftî bê înşallah û kar û xebata wan jî pîroz e û bi taybetî di programê Kurdî de min jî heta ji me hat min xwest ez bihêvî min Kurdiya min jî bes bû yanî Kurdiya min jî min karî bû xelkê me yî Bakur tê bigêjin ji ber heta ji me hat min gotinek bi erebî kar nanî ez bawer dikim yanî Kurdiya min baş bû ji li gor got erebî tê tune bû yanî na ji bo Arabî problem nine ji bo Kurdê aliyê me Kurdî problem e erê na yani min nexwest niha mesela bes program bêtir xelkê me Rojava lê temaşe bikira vir diwe di belkî min xwe bixwesta çend gotinê erebî jî wilo tê xivnav dê karibin bêtir tê bigêjin min xwest yanî bêtir ez vê mesajê bigînim ez gelek spas dikim û saet xweş û înşallah eger nesîb hebe rojê pêşî jî em karibin çek Xalid Zelal bikim wê pir baş bibe bes yanî çend dostek min têkelî kirin divan çend rojê reklam hat kirin ji bo vî programî bi rastî jî piçik gazin tê kirin ez nabêm na û xelk jî dixwestin yanî heta gikaribir feqîriya gel wê derê tê kirin kesik li wan bi xwedî derkeve heta derkê yanî di nav dezgehê navnetewî dê vir diwir de United Nation navnetewî yekbûyî vir diwir heta derekê tişna dikin yanî heta derekê tê kirin bes xwezî meselen piştgirî ji rêxistinê sivîl yê me yî Bakur dizanê mesel gelek dezgeh hene meselen yek jê meselen bêjin rewşenbîr hene ne yanî vana ne bi siyasetê girêdan dektor meselen yekîtiya karê Kurd li Diyarbekirê bigir li Nizarkûyî derê bigir vedû ev çîrokana henin karî bûn wek alîkarîkê wek piştgirîkê wek çawa li Ewropa tê kirin carna piştgiriya ciyê iltîca ev ciyê feqîra belkî ez li Londonê dibînê li heme supermarketê li van welata tu dibînî dernadeytînê ji bo xelk xwarinê zêde bikirin tê xinwan bidin feqîra û xelkê li vî welatî dijîn yanî kes li vir ne bi hecetî xwarineyî ya dibêjim heger ev dezgehê sivîl karîbana li Bakur piçik alîkariya aborî bihata kirin ji bo wê xelkana ne tişkî pir yanî kes tişkî wan naxwaze
حقي كردال هاف هي يعني بشجيريا هفدو بكن وقت مقوي يعني خوزي ما بدي تانا لجيلان بينار يا لسري كان يا باكور يعني مثلا السيبيني يعني قال لك باجار قزلتها بنزاتشا باجاري استدي بسينور مردر بازمن خوزي ما بدي تاولو بيس كسيكس راشتن حركي قارونك اف بين لتر اف تي دي بقوت بس بيشان سر سينور يعني تشكيد النكارم بكر وبلكي هما تشن تلفزيوني ناف نتوي قريبة ويني وان بكشان دال الي قامشلوش بر حم التلفزيون حم الرق هاندن هي القامشلو زانه يعني سي ان ان بقر والبي بي سي دركب وروسيا ايرو ودي دبليو والماني بيشتك هنا حمل قامشلون يعني هاجر ام بيجن ست كس بتشوانا نسيبيني سرسينور بقول ام في تشتيت خازم بدم براي قوي خلكي قامشلو هاجر وان تلفزيوني ناف نتوي تاني بقي ويني وان بكشاندانا وشام بكرانا وبيشكي يعني حبك والدنياي بهاتا ناسكرين وتشد بيه آفي دبري إيريشي مدكي نأف شتاد خناف ما نحقي المدكي عرضي مدبي زيتوني كردار راكرن دكتور داري كردار راكرن داري قصة صال بون عمري وان كرداب كدا خو بخويدانا خو أو مزن كرن وكرن جبوك تديناني خوشي بخون تركاهات آقر بيخس شوطان خراكر يعني أمجد بيجن حبكي برقة تقولوا دفج مو سياستي بردانا نها بككت شتكي أو وقتكي بككجي أوجي يعني نل باكور نل باشور نل رجافا يعني از نزانم تشتنقلك تشتنا متخازن بيجن بس نجي ويلو اف خلكي سيفيل اي مي باكور حجمارا بر واري آلية أبوري درو شوانج أما باشتري بر تزانه يكجي شركتي وان هنا فابريكي وان هنا عرضي وان هي زفية وان هي قال لك تشتي وان هنا يعني كما فاناولو ناحسن يعني بيجي مثلا يكي شركتاوي ماست هبلو ماستي ما تشبي بي هجر كونتينرك ماست شاندرو جافا وري هي دكتور ري هي هجر بيريتنا الراستي هو انها درباز دب برا تزان يكي بس بقول انا كم كسا خدان هفدو ده تور شوار شكر مزاجي بشاندنا روجافا وبقول انا برج بو خلكي فلاندري كارندك شما ناكن باشه ما بقولوا باشه راست بيجي بانگا تبي سیاست مدار ما برای هر تشتی برای سیاستی بزنن که یعنی رونق بری ما بزنن که وظیفه وانی یکی انسانی هیه اوزی آلیکاریه آرمانجا سیاست از انسانه دربای انسانان gerek آرمانجا سیاست تنبی insanı der doravi armanca siyaseti bi eğer siyaset bir insanı bir insana bir jiyana ve mujurna bi ev siyaset ki rastine ez gerek spas dikim em hatine daviya programı ki ez gerek spas ke kaz dikim ve kedine ez disan spas ya xe peşkeşe nunera temaşevanan zedikim biminin bi xêrê xaşiye hefteyekî dinê disan bi programkî nû da em ê bi we rabinê ê bar baş.